πέρασε η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ο Μπαρμπούτ πάτησε περιοχή. Η ισοφάριση έρχεται στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Tirem cu echipa noastră și la bine și la greu, o iubire alb-albastră la Craiova e mereu. Η ΑΕΚ σε φάση άμυνας τώρα. Με το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, το σούτ είναι πολύ ψηλά. Χαμένη ευκαιρία για την Κραϊόβα στην πρώτη δική της στιγμή στο μάτς. Ανέβασα και τους παίκτες. Ο Μάρτιτς είναι αυτός που δοκίμασε την τύχη του. Εδώ γίνεται λάθος. Ο Λιβάγια επιχειρεί κάτι πάρα πολύ δύσκολο αλλά και εντυπωσιακό. Η μπάλα είναι out. Και η ΑΕΚ ξανά στην επίθεση με τον Μάνταλο να μην περνά την πάσα. Κέρδισε όμως σε δεύτερο χρόνο. Και πέρασε πάρα πολύ ωραία από δύο αντιπάλους. Ωραίο σουτ στο 24. Ο Λιβάγια ψάχνει τον Ολιβέιρα με πολύ ωραία πάσα και ωραίο κοντρόλ. Ανεβαίνει ο Λόπες, ανεβαίνει και ο Μάνταλος κοντά του. Μάνταλος, ωραία ενέργεια. Πήρε θέση στην περιοχή ο Λιβάγια. 1-0. Πέτρος Μάνταλος στο 26. Ήταν αυτός που άνοιξε το δρόμο στη Ρουμανία, είναι αυτός που πετυχαίνει το 1-0 απόψε στο Ολυμπιακό στάδιο. Προειδοποίησε 2 λεπτά νωρίτερα με την εξαιρετική του προσπάθεια. Κάνει τον γκολ στο 26ο λεπτό. Ζήτησε ο Ζεράλντες, προωθήθηκε ο Ολιβέιρα. Αποδέκτης ο Μάνταλος. Πάσα για τον Λόπες, αυτός γυρίζει ωραία. Ο Ολιβέιρα, η μπάλα κόντραρε, πήγε στο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ. Πλασαριστά ο Λόπες, Μάνταλος, ωραία συνεργασία των δύο. Το σούτ του Λόπες, ενστικτωδώς επενεύει ο Πιλιατσέλη. Κι άλλο λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και τώρα απειλή, τέτα-τέτ, out η μπάλα. Ο Μπαρμπούτ στο 33, πάλι με λάθος έξω από την περιοχή. Ωραία συνεργασία και εδώ στον άξονα. Ο Ολιβέιρα δεν πήρε, αλλά πήρε ο Ζεράλντες. Κάθετα για τον Ολιβέιρα, δεν υπάρχει offside, στην κλειστή γωνία, επέμβαση του Πιλιατσέλη. Πάλι πάει να γίνει λάθος στην άμυνα και γίνεται το λάθος. Από πλάγια θέση πλέον ο Μιχάηλα. Κάνει βουτιά, ο διαιτητής το βλέπει, είναι δίπλα. Θα τον παρατηρήσει με κίτρινη κάρτα. Η ΑΕΚ ευτυχώς και εδώ δεν πληρώνει ένα σημαντικό λάθος που κάνει στην άμυνά της. Πέρασε η μπάλα έξω. Κι άλλη χαμένη ευκαιρία. Στο 54 εδώ είναι ο Βράνιες. Ιβανόφ. Έκοψε εύκολα ο Σιμόες. Στη συνέχεια πάσα δεν ήταν καλή για το Σιμόες. Offside, δεν υπάρχει γκολ. Ήταν εκτεθειμένος ο Μπαρμπούτ. Πέρασε η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ο Μπαρμπούτ πάτησε περιοχή. Η ισοφάριση έρχεται στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βαταζέλου μπήκε στην περιοχή, μπάλα κόντραρε, ο Μπάρκας μαζεύει. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Με την κόντρα διαμαρτυρήθηκαν οι φιλοξενούμενοι για χέρι. Εδώ η κεφαλιά, out. Ο Άκα απειλεί. Ο Τσικαλντάου έγινε κάτοχος της μπάλας. Βαταζέλου. Έχει 4 συμπαίκτες του στην περιοχή, ο Μπάρκας σταθερά. Άκα, Μπάνκου, Βαταζέλου.
Ο Μπάνκου, η κεφαλιά του Φόρτες, μεγάλη ευκαιρία χαμένη για το 1-2 για την Κραϊόβα. Ο Ολιβέιρα πήρε την κεφαλιά για τον Μάνταλο. Αυτός έφυγε από κανονική θέση. Ο Βέρντε σε τέτα-τέτ χάνει την ευκαιρία. Ούτε στη δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Αυτή είναι η πρώτη φάση που κάνει η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Σιμάο. Από κανονική θέση και πάλι ο Βέρντε. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ανέβηκε και ο Ζεράλντες. Ο Βέρντε κράτησε. Θέλει να αποφύγει τον τερματοφύλακα. Δεν τελειώνει τη φάση εδώ ο Βέρντε. Και η ΑΕΚ κάνει δεύτερη πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Βέρντε για να πάρει την νίκη. Μπαρμπούτ. Νέα σέντρα. Κεφαλιά. Out. Από τον Φόρτες και πάλι. Μάρτιτς. Ο Φόρτε και πάλι παίρνει την κεφαλιά. Τέλος αγώνα. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Aldeș pentru Livaia, cere Mandalos în partea stângă, acolo pleacă balonul, Mandalos, gol! Din păcate gol, să recunoaștem însă o execuție frumoasă. Mandalos, capitanul lui AEK, marchează pentru 1-0 și totul a plecat de la acea greșeală a lui Renato Chelici. Ați aud cei 30-40 de suporteri greci care sunt așezați undeva la tribuna oficială. Renato Chelici trimite într-o zonă în care grecii au netă superioritate. Dezvoltă fără probleme acel atac în partea lor dreaptă. Mandalos, fără marcaj din mijlocul careului nostru, stă secunde bune acolo, fără ca cineva să se retragă. Ați văzut 2 minute mai devreme, când Paulinho a fost prins de fază în față, italianul Verde i-a suplinit absența, retrăgându-se. Spuneai și tu cât de mult s-a retras italianul. Ei bine, faza l-a prins pe Renato Chelici la centrul terenului. Nimeni nu a venit în locul său. Briceag apare târziu acolo. Mandalos are. AEK, minge foarte bună pentru Forteș, preia Forteș, nu are continuare, întârzie și trimite spre poartă. Minge respinsă de Barcas, ocazie importantă pentru Universitatea, ocazie la care ortenii ar fi putut să obțină însă mult mai multe. Revenim din nou spre careul lui AEK, Mateiu îi trimite în dreapta lui Briceag. Acesta din preluare direct către Alex Ioniță. Centrarea lui Ioniță a respins noul intrat Cârsticici. Acum din nou Mateiu. Aca joacă în margine pentru Nicușor Bancu. Bancu pe culoar pentru Ceaca. Ceaca are spațiu, poate pătrunde, întârzie. Îi retrimite aceluiași Bancu, totul se joacă în partea dreaptă a careului grecilor. Minge la care nu ajunge Ioniță. Da, statura nu-l recomandă pe Ioniță pentru astfel de mingi înalte și mai ales în condițiile în care fundașii centrale ai lui AEK sunt jucători de aproape 2 metri fiecare. Aici Vătăjelul trimite o centrare șutată, total neinspirat însă fotbalistul Craiovei. Minutul 84, AEK are 1-0 la Craiova, grație reușitei lui Mandalos. Noi revedem ocazia lui Forteș. N-a fost foarte hotărât Forteș. Zvarnas i-a închis foarte bine culoarul, totuși Forteș a reușit să expedieze un șut pe poartă, numai că misiunea portarului Barcas a fost una destul de simplă. Barcas a fost dorit de Udineze în urmă cu un an de zile. Italienii ofereau 6 milioane de euro pentru a-l achiziționa, numai că AEK a cerut 10 milioane și atunci afacerea a picat. Să vedem acest contraatac al lui AEK, din nou foarte periculos și gol! Gol 2-0, marchează Marco Livaia, minutul 85 și cam asta a fost, doamnelor și domnilor. AEK își respectă statutul de favorită și în mod normal va câștiga aici la Craiova și
la acest scor ia o opțiune serioasă pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Totul pleacă de la o eroare a lui Nicușor Bancu. Acolo Bancu pare a avea prin planul, e depășit foarte, foarte ușor. Nu este offside. Chelici validează poziția lui Livaia. Pasa vine de la David Simao și este 2-0. În economia dublei manșe e greu de crezut că oltenii pot răsturna situația, mai ales dacă ținem cont și de faptul că și este marea ocazie a lui Forteș. Minutul 94. Poate că ar fi schimbat foarte mult acest gol. Dar Forteș trebuia să înscrie de acolo. O foarte bună centrare a lui Vătăjelu. Trebuia să înscrie Forteș. Am intrat în ultimul minut al prelungirilor.